Pozdrav svim malim slušateljima i gledateljima i dobrodošli u emisiju Pričom na priču. Prošao nam je tjedan znanosti, zabavili smo se, naučili svašta novo, a sa sajma smo ponijeli puno uspomena i fotografija. Danas ćemo čitati priču Uhvatio sam gnoma, a ako se malo zagledate u naslovnicu vidjet ćete veliku sličnost između mene i našeg glavnog lika. Uhvatio sam gnoma. Gnomovi postoje, a ova priča je istinita. Ne mogu to dokazati, ali mogu vam ispričati što mi se dogodilo tih dana potkraj proljeća. Moja priča započinje nizom nesretnih slučajeva. Možda nesretni slučaj nije baš najprikladniji izraz. Uvjeren sam da iza svega stoji šapica mojeg zakletog neprijatelja, Anselmo, susjedov mačak bez repa. Zašto sumnjam na njega? Jednostavno je. Anselmo je pokvaren, mrzi sve i ja mrzim njega. Tipično je poslijepodne, a ja sam doma u svojoj sobi. Iznenada buka prekida moju koncentraciju. Zbogom veličanstvena kulo. Buka dopire iz garaže. Sigurno je to Anselmo. Malo prije sam ga vidio u vrtu. Nije Anselmo. Nešto je mnogo manje. Gledam malo bolje. Ne mogu vjerovati. To je gnom. I čini se da nema dobre namjere. Čak ga i ne pokušava uhvatiti jer je prebrz. Iza sebe ostavlja trag mirisa ružmarina. Odlučio sam. Želim uhvatiti tog podmuklog malca. Napravio sam besprekornu zamku. Nadam se da će bombone od jagode poslužiti kao mamac. Ja obožavam bombone od jagode. Ne preostaje mi ništa drugo nego sakriti se i čekati. Čekati. Neka buka! To je on, gnom. Još samo malo. Sad. Ne mogu vjerovati da sam uspio. I to iz prvog pokušaja. Ovaj gnom i nije baš nešto lukav. Najbrže što sam mogao okrenem staklenku i čvrsto zavrnem poklopac. Gnom ne izgleda baš najbolje. Nešto nije u redu. Čini mi se da mu nešto nedostaje. Pa naravno, zrak. Bušim 7 rupa na poklopcu staklenke. Gnom dolazi k sebi. Ali zašto me i dalje ružno gleda? Možda mu treba nešto drugo? Hrana. Gladan je. Negdje sam načuo da gnomovi jedu travke, ali nisam baš siguran. Možda bi mu se svidjele sjemenke. Grančice. Za hrčka stvarčice. Ja sam gnom, nisam hrčak. Jedem isto što jedeš i ti. Pa ti govoriš. Naravno da govorim. Ja sam poput tebe, samo manji. Ja nemam brkove, odgovaram prezrivo. Evo ti malo banane, dragi gnome. Koji je ovo gnjecavi vrag? Ja sam gladan, nastavlja bezobrazno. Čekaj da razmislim. Komadić špageta s umakom? Hej, lakše malo, opet ćeš se početi gušiti. Kakav prostak. Što ću sad s tim gnomom? Možda se osjeća usamljeno u toj staklenci. Možda bi ga malo društva mogli razvedriti. Skloni mi ovog prokletog crva, mrzim crve. Mislio sam da ćete se sprijateljiti, pa pogledaj ga, nema ni lice. Ok, shvatio sam. Možda gnom više voli biti samotnjak. Hej, ako me odmah ne oslobodiš, vidjet ćeš kako ću te udesiti. Ako te sad oslobodim, opet ćeš raditi gluposti i otežavati mi život. Onda ti obećavam da više neću raditi ni gluposti, ni nepodopštine. Ozbiljno, obećavaš? Svečano obećavam. Gnomovi nikad ne prekrše svoju riječ. Stani malo, zašto skrivaš ruku? Pogledam malo bolje. Znao sam. Prekrižio si prste, lažljivče. Ne može ti se uopće vjerovati. E pa, onda, ako me ne oslobodiš, bacit ću kletvu na tebe. Narast će ti 2 golema magareća uha. A otkad ti to imaš čarobne moći? Ne vjeruješ mi, ha? Sam si to tražio. Gnom počne mrmljati nekakvu čarobnu formulu. Malo pričekam, ali ništa se ne događa. Još jedna gnomova prevara. Što je pak sad? Što se događa? Nije mi dobro, prošapće gnom slabašnim glasom. To je još samo jedna u nizu tvojih predstava. Neću nasjesti. Dobro, dosta, više nije smiješno. Oh ne, stvarno ti nije dobro. Sad ću ti pomoći. Znao sam da je to samo varka, ali sad je staklenka već otvorena. Gnom je strašno brz. Stani, pazi, povićem, ali već je skočio kroz prozor. Vidim ga na susjedovu stablu kako mi se ruga, ali gnom ne zna da je izašao na Anselmov teritorij, a Anselmo je pokvarena mačka koja sve mrzi. Hej, maco, što je? Ne želiš me valjda pojesti? Moglo bi te spopasti štucavica.
Ne gubim vrijeme i uzimam čašu vode. Anselmo srećom ne podnosi vodu. Gnom to iskorištava i spašava se. Očito se ne može udostojiti ni da mi zahvali. Kakav drznik. Spasio sam mu život nakon svega što je učinio. Sljedećeg dana nezgode su ponovno krenule. Ne mogu vjerovati. Navečer odem spavati sav klonuo, ali baš kad se približim krevetu, miris ružmarina. Podignem pokrivač spreman na još jedan gnomov nestašluk. A kad nezgode se doma i dalje nastavljaju. Ali svako toliko, kad odem spavati, nađem bombon od jagode kako me čeka. Jeste li naučili što su gnomovi i čime se bave? Ako ikada osjetite miris ružmarina ili nađete slučajno nekakve bombone u svojoj sobi, znate ko je krivac. Bliže nam se praznici, pa nemate više domaće zadaće, ali svejedno uvijek možete crtati i slati nam crteže na info@hocuknjigu.hr kako biste možda osvojili nagradni paketić. Vidimo se za 2 tjedna.